Насаат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin ya Rab. Qina su'a bima shi't wa kayfa shi't. Alam jaratgan Allah Taala maqta olur. O Rabbim, bizi jamanlıktan qanday qalasan saqtagın. İnneke ala ma teşâ'u qadir. Sen qalagan nerselerge kudretlüsün. Allahümme inneke ta'lem ennena du'afa. Allah'ım sen bilesin, biz aylasız, zayıf bendelerimiz. Farham da'afana, bizin zayıftığımızga, aylasızlığa, özün mehrimdülük kılgın. Ve tevalla emrana, bizden işlerimizge özün iyilik bergin, bizge özün iyi çıkkın. Allahümme ahtim baqiyatı salihata amalina, kalgan ömürlerimizde salih, özün suygan amaldar menen ötközüldü barızga nasip etkin. Ya Rab, nes'aluka fi'lel hayrat ve terkel munkarat. Allah'ım özünden jalbarıp suranarım, soğup işlerdi kılıudu barızga nasip etkin. Özün tıyıp salgan işlerden bizdi saktagın. Ve hubbul mesakin, kolunda yok bey-beçeralar, jetim jesirlerge bizdi kayrımdılık kılgın. Allahümme barik lana fi arzakina. Allah'ım bizden barızga bereke vergin. Allahümme arzıknal halala ve barik lana fih. Allah'ım bizge adalı rızkı vergin. Adalı rızkımızga bereke vergin. Allahümme ba'id beynena ve beynel harami kema ba'adta beynel meşrik vel maghrib. Allah'ım bizi çıkış menen batışta alыс kılgan siyaqtu aramdan alыс kılgın. Allahümme basirna bi uyubina. Allah'ım ayıplarımızı körgün bendelerden kılgın bizdi. Allahümme ceal cem'ana haza cem'an marhuma ve teferrukana min ba'di teferrukan ma'suma. Allah'ım bul cemaatımızdı özüңdün rahmatının tatlıktu cemaatlardan kılgın. Bol meçitten çıkıp acıragan kezde şeytanın azırgıdan, günölerden saktalgan bendelerden kılgın. وَلَا تَدَعْ ف۪ينَا وَلَا مِنَّا وَلَا بَيْنَنَا شَقِيَّ وَالْمَحْرُومَ. Allah'ım bizdi jana bizdin aramızdagılardı, biz dua kılgan insandardı hiç kaçan baktısız kılbagın. Allahümme ahşurna fi zumrati nebiyyina. Allah'ım kıyamatta paygambardın aylanasında barızga tirilüdü nasip etkin. Ve tahta livai habibina. Paygambardın jelegin astında bolu nasip etkin. Ve adkhilnal cennete bi şefaati habibina. Süyüktü paygambarın şafaatı menen beyişingdi barızga nasip etkin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in oğuzundan kıska nuska hadiste uğudan murda süyüktü paygambarga bu ilk meçitte oturgan insanlar bir salavat yoldayız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim'e ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, süyüktü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din oğuzundan bu hadisti жақсы көңіл бұрып, құлақ салып, ұғып алғын. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra ondan razı olsun. Abu Hurayra Peygamberden bu hadisi jetkizet. Qalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber hadisinde munday deydi. Es-sa'ilal armala vel miskin kel mücahidi fi sabilillah ev'l qaimil leyl as-saimin nahar muttafaqun aleyh. Bu hadis İmam Bukhari, İmam Müslim iki kitapta da kelgen. İki hadis ilmindeki iki şeyhtağı İmam Müslim, İmam Bukhari öz kitabında çıkargan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem es-sa'ilal armala. Jesirlerge jardan berem dep çurkap жүрген insanlar. Jesirlerden kajetin çıgaram dep hareket kılıp basıp жүргөндөр. Vel miskin kolunda yok bey-beçaralarga, jetim jesirlerge jardan жүрген insanlar
kal mujahidi fi sabilillah. Allah'ın yolunda dindi korgoo üçün, Kur'an'dı korgoo üçün cihat kılıp жүрген insan siyaktı. Avul qaimul leyl, je tünü uktavastan namazda, o saimin nahar, kündüzü oroza karmagan adamdan hiçbir ayrılması yok deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ana ve kafilul yatim kahatayni fil cennet. Men jana jetimlerdi kepildik algan beyişte menen uşunday jakın bolot deydi. Jetimlerdi kepildik algan insan menen menen kıyamatta maga uşunday jakın bolot deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Uşul hadistin aylanasında bugünkü sabagыбыз urmatlı musulman bir tuğan. O ümmet, Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen ümmet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bul hadisi kayra bir yol uğayıkçı. Peygamberim ne deydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cesir jetimlerge, kolunda çok beye beçaralarga jardan berem dep hareket kılıp жүрген insan Allah yolunda cihatta жүрген siyaktı tünü namazda kündüzü orozuda bolgon adamdan hiç ayırması yok deydi. Armala dep kimdi aytабыз урматтуу musulman bir tuğan? Köyüsü kaza bolgon jetim baldары menen kalgan ayaldı armala deydi. Cesir deydi. Al urmatlı musulman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul jetimge jardan bergen insandardı. Jetimdin başından sılagan insandardı. Kıyamatta menen beyişte uşunday birge bolot deydi. Yevme yafirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi li kulli imri'in minhum yevme izin şe'nun yughnih. Yevme yafirrul mer'u min ahihi. Kıyamatta bir gün adam özünün ağasından bir tuğandan kaçat. Ve ummi, enesinden, ve abi, atasından, ve sahibeti, ömür yoldaşından, ve bani, baldarıdan. Likulli imri'in minhum yevme izin şe'nun yughnih. Al günü her bir insanın özünün başına düşkön tüyşügü, özünü oylantkan, özünü korkutkan dozok var. Her kim özü menen alek bolut. Yevme la yenfa'u malun ve la banun. Al kıyamatta maldın da balanın da paydası yok. İlla men atallaha bi kalbin salim. Kıyamatta bir gana imandı jürek menen, salih amal menen kelgen bolsa oşonun gana paydası verir. Urmatlı musulman bir tuğan. Bu hadiste uqqandan keyin kelingizdir. Ümmetin faruqu bolgon, ak menen karanı, adal menen aramdı, iman menen imansızlıkta ajıratkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci halifası Hazreti Umar'dan bir sabaktar alalı. Bu hadis tuqqan kezde Hazreti Umar ne kıldı? Al, bu hadiske amal kılıp, jaratkan Allah Taala menen ticaret kılayın, sowda kılayın dedi. Bazarga varıp sowda kılıp emes, akçasına borot kılıp emes, kıyamatta balanın da, baylıktın da, mal mülktün de eş nersenin paydası bolboy kalgan kezde Allah Taala'dan soğun alayın dep bu hadiske amal kılıp için hareket kıldı. Hazreti Umar urmatlı musulman bir tuğan bu hadis tuqqandan keyin Madina Munawwarada cesirler diz dedi. Jetimler diz dedi. Hazreti Umar Abu Bakr Sıddık'tın halifa kezinde Abu Bakr Sıddık'tın orunbasarı Adlet ministri desek болады. Urmatlı musulman bir tuğan Vaziril Adl Allah Taala menen ticaret kılуу için bu hadiske amal kılуу için Madina Munawwara'nın çetine geldi. Madina Munawwara'nın çetinde qargan közü aciz bolgon ayal var eken. Közü körbeyt. Biroq anı qaragan bala çakası da yok. Cesir kalgan köyüsü kaza bolgon. Faruk Hazreti Umar kelip soradı. O eneke, o Kudaydın çorusu, senin kızmatыңды kim kılat dedi. Madina Munawwara'nın çetinde bir alaçıkta yaşagan ayal. Taqullahu ya Abdullah. Ayal aytdı. O Kudaydın kulu. Kana li walad wahid, jalgız balam bar edi. Haraca mujahiden fi sabilillah. Ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem vastushhid. Peygamber menen jalgız balam din üçün cihatqa çıkıp kaza oldu.
Менің башқа ешкімім жоқ, жалғыз балам бар эле. Күйеуім де қаза болған. Hazreti Umar, ya amatallah, o Құдайдың чорусу, сахзурук лаки таам ва шараб. Мен сізге күніге суыңды алып келейін, тамағыңды алып келейін. Саласа маррат фил яум, bir күнде 3 күн, bir күнде 3 уақыт тамақ ашыңды алып келейін. Суыңды алып келейін, үйіңді тазалайын. Бірақ бір шартым бар. Реклама қыл деген жоқ. Bir шартым, ешкімге айтпайсың менің қызматымды. Hazreti Umar бұл кезде Hazreti Abu Bakr Sıddıq'tың орынбасары. Әділет министрлік қызматын атқарады. Менің қызматым менен сіздің араңызда болған қызмат Аллах Таала менен менің арамдағы сыр болсын. Сіз білін, Құдай білсін, башқа ешкім білбесін. Құранда Аллах мындай дейді: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Muhammedun Rasulullah. Muhammed Allah Taala'nın elçisi. Vellezine ma'ahu aşidda alel kuffar. Muhammed Aleyhisselam'ın ayın arasında sahabaları anın dinin kabul alganlar aşidda alel kuffar. Kafirlarga, imansızlargalar öte bekem kattu. Ruhama beynehum. Özara musulmanlar birbirine meyrimdu. Muhammed Allah Taala'nın elçisi. Anı menen birge sahaba bolgan kişiler kafirlarga karata öktüm az janalar kattu turuşat. Biroq musulmanlar öz ara meyrimdi bolot. Bugün kede teskeri urmatı musulman bir toğan. Musulmanlar bir meçitte birge okuganlar. Bir cemaatta жүрgöndür. Birbirine meyrimdiligi жоқ. Kede birbirine salamdaşpaydı. Birbirinin ahvalını sorabaydı. Musulman emeslerge koşamat kılganlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din Fatih suresinde Peygamber'de Allah Teala sıfatlap Muhammedun Rasulullah. Muhammed Allah Teala'nın elçisi, al hak peygamber. Anın ümmetleri sahabalar öz ara birbirine meyrimdi. Alardın dininde bol boğundur, alar bekem katты oturады. Alarga koşamatçı bolboydu. Urmatı musulman bir tuğan. Hazreti Umar бұл қараған жесір, жалғыз баласын жоғотқан аялға күніге 3 мал тамақ алып келейін, үйіңді жинайын, суыңды алып келейін деді. Аллах менен екеуінің арасында сыр болсын. Ертеменен Hazreti Umar сөзінде тұрғандай келді. Келсе, ешігін алды шыпырылған, су алып келген, тамақ берілген. Я аматаллах, о Құдайдың чорысы, келішпедік беле. Сіздің суыңызды кім алып келді? Тамағыңды кім берді? Үйіңді кім жинады? Урматты мұсылман бір тоған келіңіздер. Hazreti Umar сұрау беріп тұрсын. Бұл жесір аял Hazreti Umar'дың сұрауына бергенгече, сұрауына жауап бергенгече Hazreti Umar жөнінде қысқа бір малыматтар. Umar кім? Hazreti Umar жөнінде сөйлесек, biz Musulman ümmetinde Hazreti Umar'day insanda Allah ümmetke tartulağın Allah'a şükür kılıp 2 rekat namaz okuşumuz gerek. Ümmette Hazreti Umar siyahtı insan var eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in canında Allah Teala uşunday insanlardı nasip kılgan üçün biz Allah'a şükür kılıp sajda kılıp gerek bolsa 2 rekat namaz okuşumuz gerek. Hurmatlı musulman bir tuğan Umar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar jönünde bir gün "Lev kana fikum muhaddisun ay mulhamun min Allah lekana Umar." Peygamber aytadi, menin ümmetim arasında Allah Taala tarafından ilham menen süyley turgan, Allah'ın ilhamı menen süyley turgan bir adam bolsa, al Umar bolmoq deydi. Keremetli Kur'an'da 7 jerde Hazreti Umar'dın sözündey bolup ayatlar düşkön. Hazreti Umar'dın pikiri jönünde düşkön. Hazreti Umar, hurmatlı musulman bir tuğan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Umar'a mınday dedi. Ya Umar, lev azzabanallah cemi'an ana ve Abu Bakr lem yencimi minna illa ente ya Umar. Peygamber dedi, ey Umar, eğer kıyamatta Allah bizim barımızda azap kalsa, Abu Bakr'dı da meni de koşup, ümmetin arasında azaptan kurtulgan жалғыз sen bolmoqsun deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem бұл дүниеден қаза болып өткеннен кейін
bir qancha munafiqtardın musulman bolup körüngen, tilinde la ilahe illallah Muhammed Resulullah degen menen içinde imansız bolgon munafiqtar, 200'lüler bar ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alardı şermende kılgan yok. Adam musulmandardın katarına gelip namaz okuyt ele. Peygamberin janında jüret ele. Biroq munafiqtar jönünde Allah Kur'an'da innal munafiqina fi darkil aswar minan nar. Munafiqtar dozoktun en tereң çuңkurunda bolot. Kafir açık aykın belgilүү, imansız açık aykın belgilүү, kudaysız açık aykın belgilүү. Biroq kebir munafiq 200'lü en jaman. Peygamberin zamanında bolgon munafiqtardın atın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Huzayfa ibn-i Yemen. Huzayfa ibn-i Yemen Peygamber'in sırrın saktagan sahaba. Peygamber özünün sırrın Huzayfa ibn-i Yemen'e жазып ketedi. Manav munafık, bul munafık, palançı munafık, buların cenazası okulbaydı dep. Musulmandardın mürdesine koyulbaydı dep. Biroq Hazreti Umar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötkönden keyin bir gün kelip, ya Huzayfa, Peygamber kaltırgan parakçada Hattab'tın balası Umar degen жазуу жоқ bu dep soraydı. İmanda, İslamda oşonday bekem. Biroq Huzayfa ibn-i Yemen'den kelip, Peygamber kaltırgan sırda Hattab'tın balası Umar degen жоқ bu dep soraydı. Peygamber men atım bu Peygamber жазган 17 munafık bar ele. 17 munafıqtardın atın arasında Peygamber menin atımda aytkan emesbi deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qaza bolgondan keyin Abu Bakr Sıddık halifa. Hazreti Umar Huzayfa ibn-i Yemen'den menin atım munafıqtardın 17 adamdın arasında жоқ bu deydi. Hurmatlı musulman bir tuğan. Haşa ya halifata Resulillah. Anasit enneke ahadul aşaral mubashirin fil cennet. Жоқ. Umar degen at жоқ. Unutup koydunuz bu. Peygamber tiriu kezinde 10 adamdın beyişke kirүүsü jönündө sүйünçü bergen. Alardın ekinçisi siz bolosuz. Kıyamatta 10 jagıdan amal defterlerini aratırgan birinci Umar. Unuttunuz bu. Peygamber tiriu kezinde 10 adamdı beyişke kiritip sizde aytkan ele deydi. Biroq hurmatlı musulman bir tuğanım, iman baynal havf ve raja. Allah'ın azabından korkosun, rahmatını ümit kılasın. Korku menen ümitin arasında olur iman. İman Allah'ın azabından korkuda, rahmatını ümit kıluu menen ekönün arasında. Joğuna keleli. Kudaydın çorusu. Men sizden sorandım. 3 vakt tamağınızda alıp keleyin, suğunuzu alıp keleyin, üyünüzü jinayın dedim. Biroq uydu kim jinap ketdi aytın dedi. Ya Abdullah, ja'ani rajul ve awsani an la uhaddis ahadan alayhi bi ayyi kelime. Sizge okşagan bir kişi kelgen. Biroq al keche emes, je murda kun emes. Bir kança künden beri kelet. Benden anın da soranışı, anı hiç kimge aytpa degen. Menin atımda ataba degen al. Hazreti Umar erte menen Bağımdat okugandan keyin kim eken dep kelip alaçıktın janında bir taşın arasında bekinip аңдып жатты, kim kelet dep. Kim kelet? Bul joldu menden başka kim үйрөнгөн? Men tündölörü namazda kündüz oroza karmagan daim cihatta жүрgöndöy soğupko jeteyin desem menden aldın bul işti kim kılıp jatat? Hazreti Umar Bağımdattan keyin kelip аңдыса Abu Bakr Sıddık karıgan cesir ayaldın үйүнөн çıkıp kele jatat. Halifa mu'mindardın, musulmandardın jetekçisi, Peygamberden keyin musulmandарды başkargan Peygamberдің birinci halifası Hazreti Abu Bakr cesir ayaldın үйүн жыйнап, суун alıp gelip kızmatın kılıp çıkıp baratады. Abu Bakr Sıddık, Hazreti Umar, Hazreti Osman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'dan perişteler uyalat deydi. Hazreti Osman'dan perişteler uyalçı eken. Hazreti Ali, bular kaysı üniversitede okuştu? Kanday insandın tarbiyasını gördü? Bular Avrupa'nın üniversitesinde okugan жоқ. Amerika'dan okup bütüp kelgen жоқ. Bular Muhammed Aleyhisselam'dın
мечитинде тарбия алган инсандар. Hazret Umar çurkap keldi da jakadan karmap, Abu Bakr, qaysı jerde soğup kılayın desem, bir soğup işke jeteyin desem, dayım menden aldın boldun. Kaçan maga bir mümkünçülük beresin. Al Abu Bakr'dı bilesizler kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Ulla wuzina imanu umma kullaha bi iman Abu Bakr, la rajaha iman Abu Bakr wahdah bi iman umma jami'a." Eğer Abu Bakr'dın imanın tarazının bir jagına koyup ümmetin imanını ikinci jaga koysa, Abu Bakr'dın imanı ağır kelet degen. Oşonda imandı Abu Bakr Sıddık. Bu jerde dağ basa belgiley turgan, kıyamatta amal defterini on koludan birinci ala turgan Umar bolsa, Abu Bakr'ga defter yok. Al esepsiz beyişke kire turgan. Amal defteri albay turgan insan. Hurmatlı Müslüman bir turganım. Halifa. Bu Abu Bakr bilesizler bu kanday. Bir gün Cebrail aleyhisselam zata yevmin ve yaqul al Habib Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam peygamberimize kelip bunday deydi. Ya Resulallah, assalamu yuqrika selam. Tinçlik bolgan Allah sağa salam joldodu. Cebrail kelip aleyhisselam peygamber aytadi, ya Resulallah, Allah sizge salam aytdı. Ve yaqulu laka, jana sizge şunu aytdı. Balligh Abu Bakr min rabbih selam. Rabbisidan Abu Bakr'dı jaratkan Allah'dan Abu Bakr'ga salamın jetkizgin dep aytdı. Ve kul lahu, ey Muhammed aytgın Abu Bakr'ga, Rabbuka yuqrika selam ve yaqulu laka huwa razin ank. Allah sağa salam aytdı ey Abu Bakr, Allah senden razı eken dep aytgın. Ve hel ente razin anillah em sakit aleyhi Abu Bakr. Ey Abu Bakr, sen de Rabbinden razısın mı? Je Rabbinden razı emessin mi dep soragın deydi. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelip, ya Resulallah, Allah sizge salam aytdı. Abu Bakr'ga barıp aytın, Allah senden razı, sen de Allah'dan razısın mı dep. Ve baka Abu Bakr. Abu Bakr Sıddık peygamberden sözünü uqqan kezde botoday bozdap iladı. Ve kal, ve keyfe la arda lillah ve la temenna ridah. Kantıp Kuday'dan razı olmayın. Yaşağımda Allah Teala'nın razılığını izleyimin. Allah'ın razılığı için yaşap jatam. Kantıp men Rabbimden razı olmayın dep cevap verdi. Ve kana yaqul ya Resulallah, la a'man makrallah ay intiqamillah ve lev kanat ihda qadami fil cenneh. Bir oşoğa karabastan bir kadamın beşke kirip ikincisi kirgenge çeyin dağıl men tınçlıkta bolboymu. Allah'ın azabından korkum, Allah'ın soğunu ümit kılam deydi. Bir kadamım beşin astanasından atlasa, ikinci kadamımda kirmeyince amalımda toktutmay amal kılam deydi. Abu Bakr Sıddık cesir ayaldın üyünden çıktı. Hazreti Umar kelip anın jakasından karmadı. Vallahi ma sabaqtu Abu Bakr ila hayr illa sabaqani. Qaysı jakşılığa barayın desem, dayım men aslında menden burada Abu Bakr'dı taptım deydi. Umar, Hazreti Umar jönündü. Hazreti Umar 10 yıl 6 ay 3 gün halifalık kıldı. Abu Bakr Sıddık ötkenden keyin Hazreti Umar 10 yıl 6 ay 3 gün musulmandardı jetektep durdu. Anda hiç bir tün tolluk uqtagan yok. Hiç bir tün men siz siyahtı 8 saat 9 saat uqtagan yok. Daima iladı. Allah'ın azabından korkup. Bul amanatka kanday cevap verem? Köp ilagandыкtan Hazreti Umar'dın yüzünde jaşlar bir arıqtay is salıp koygan ele. 10 yıl 6 ay 3 günde musulmandardın akçasın baylığın jıylap Şveysarski bank alıp barıp koygan yok. Ekobankka jaşırgan yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Umar'dı mınday deydi. Lev kâne nebi ba'di lekâne Umar. Eğer menden keyin Allah peygamber jönöte turgan bolsa, Umar peygamber bolmoq deydi. Biroq Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en akırkı peygamber. Ve min adaleti ve min rahmeti ennehu yamur zâte leyle muzlime şedîdel bar. Anın adiletlülüğünden Hazreti Umar'dın Kuday'dan korkkandıgından halife bolgan kezde, oşo 10 yıl 6 ay 3 gündük kezinde
Madinada түні тұрып алып, ким эмне кылып жатат? Өзүнүн кол астындарды карайт эле. Madinanын четинде барса, түнкү суук шамалда бир жерде от жагылып турат. Hazret Umar keçinde от жагылган алачык кимдин үйү деп жакындады. Алга келсе, дагы бир жесир аял, балдары ыйлап жатат. Балдарын уктата албастан жесир казанда бир немелер жасап атат. Hazret Umar келди да мындай деди: "Мәшәнүке яматаллах." Эмне болду сага? Кандай энесин? Эмне үчүн түндө балдарды уктатпай мындай ыйлатасың деди. Hazret Umar'dı bul cesir musulmandardın halifası ekesini bilgen yok. Umar'dı Kudayga tapşırdım dedi. Umar'dı Kudayga tapşırdım. Bul jetimler açka dedi. Tamak yok. Men kur kazanға taş kaynatıp tıkırat otam baldar açkalıktan birdeme kütkön siyaqtı tamak kütkönde uktap kalsın. Birok kazanda hiç nerse yok. Allah hafi Umar. Umar'dı Kudayga tapşırdım. Kuday бар барыбызга. Kudaydan tapsın dedi. Biroq bul Umar ekenini bilbeydi. Hazret Umar'dın жүрөгүнө kanjar sayılgандай boldu. Wa ma sha'nu Umar. Emnege Umar'dı Kudayga tapşırdım deysin. Emnege Kudayga Umar'ga jaman söz söyleysin. Alamul gayb, Umar gayipti bilebi. Senin cesirlerin açka ekenini, tamagın jok ekenini kaydan bilsin dedi. Ayal ekinci kanjardı Hazret Umar'dın жүрөгүнө sayganday boldu. Ayali amrana wa yaghfal anna. Bizge padişah olup bizin ahvalımızı bilbey mi dedi. Jetekçi olup bizin ahvalımızı bilbese anda jetekçi olmayım ne kılat dedi. Hazreti Umar'dın жүрөгүнө ekinci kanjar sayılganday oldu. Abdurrahman ibn Avf bir gün Hazreti Umar'ın uyuna geldi. Hazreti Umar yelbisu savban hafifatan fi şiddetil bard. Hazreti Umar Dın үйüne Abdurrahman ibn Avf деген en çoğun baylardan birisi. Kirse Hazreti Umar juka kiyimde üşüp oturat. Orungan yok. Kıynalı oturat. Denesi soğuktan titrep atat. Lima lem telbis savban galizan fi şita qasiya. Umar, mınday soğukta kışında kalınırak kiyim kiyseniz bolboybu dedi Hazreti Abdurrahman ibn Avf. Faqala ya Abdurrahman, Hazreti Umar dedi, Abdurrahman, tazakkartu halal fuqara. Kiysem bolmok. Biroq menin kol astındağı beçaralardı jetim jesirlerdi oylap jatam. Wa ma yuqasuna min shiddatil bard. Alar soğukta emne kılıp jatat. Alar kıynalıp jatsa, üşüp atsa, emne üçün men жылы oturuşum kerek. Oşonton men de alar siyaktуу jupunu kiyineyин, alar siyaktуу üşüyün dedi. Ayaldın sözü bayağıdagı jesirдин. Ayali amrana wa yaghfal anna. Bizge padişah olup jetekçi olup bizdin ahvalımızды bilbese padişah olup emne kılat. Wa lem yemlik Umar aynayhi minal buka. Hazreti Umar bu söz tuqqanda çidabastan ıyladı. Hazreti Umar janında Abdurrahman ibn Avf menen çurkap özünün kaznasına geldi. Kampaga kelip un aldı, may aldı, başka nerse aldı. Uşu jesirдин үйüne kötörüp jönöйүн деген кезде kampadagı kızmatker Amiril Müminin imandуулардын жетекчisi келиң мен көтөрөйүн, мен алып барайын dedi. Ага карап, kıyamatta sen жооп бербейсиң жетимдердин жашына. Мен өзүм жооп берем. Oşontan menin günömdü sen kötörбейсиң. Men özüm alып барам dedi. Alıp geldi tünü menen. Alıp kelgenden keyin alıp kelgen undan bir atala jasadı, başka kıldı, tamak kıldı. Bir kançagacha oturup pişkan tamakты jetimlerge berdi öz kolu menen. Hazreti Abdurrahman ibn Avf, Amiril Müminin, Bağımdat jakında ertengi namaz. Жүрүң кетели. Namazga жетишели. Şaşpa deydi. Ne üçün? Men kelgende bul jesirler, jetimler ыйлап жатты эле. Bulardın külgönün körmeyince, bir külgönün kuvanganın köreyin anan ketem dedi. Amiril Müminin imandıulardın padişası jetim jesirlerdin külgönüne ıylaganına жооп берерин ойлоп атат. Bular biraz kuvanıp kursağı toyup külsün, andan keyin keteyin deydi.
Қандай иман бол, қандай сезім, қандай жауапкершілік. Егер Hazreti Umar жөнінде дағы білгін кесе мындай дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Байнама ана фис сама лейлатул ми'раж, из раайту қасран минал қусурул джанна, ва амама хурия, татавадда фасаалтуха қасру мал хаза." Умар жөнінде білгін кесе дейді, пайғамбар миражға шыққан кешеді. Аллах Таала пайғамбарымызға бейішті көрсетті. Бейіште қасыр сарайларды көрдім дейді. Bir қоз сарайдың жанында бейіштегі хурл айын, hürlerden bolğan ür ayal darat alıp jatıptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul kasır kimdiki dep suradım deydi. Fakalat kasır Umar, bu Umar'dın sarayı deşti deydi. Kimdin? Hazreti Umar'dın sarayı dedi. Felemma adal Habib min rihlati, Peygamber mirajdan kelgeninden keyin Hazreti Umar'a bolğan okuyan aytı verdi. Ey Umar, beşte çoğun saraydı görsem, saraydın janında hur ayal darat alıp jatıptır. Bul kimdin? Sarayı desem Umar'dıkı dedi. Senin kattu kızgançak bolğondugundan yüzümdü burup kettim dedi. Bayağı hur ayalga karabastan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din وَلَمْ أَنْظُرْ إِلَيْهَ خَشْيَةً أَنْ تُغَارْ مِنِّ يَا Umar. Ey Umar, janağı ayalga karagan jokmun, senin kızganganыңды bilip. Faqala Umar: "Aleyku gar ya Rasulullah." O Allah'ın elçisi, sizden kızganan bu men. Umar uşunday insan ele. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ve yaqul Umar li umil yatama iza kana sabah, kelip tamaқты berip baldar külüp jaynagandan keyin ketdi da ayalga mınday dedi. Erteң namazdan keyin taң atqanda halifanın oturgan yerine bargın. Senin baldarına жетişерлүү oqat azık oqat böldürüp bereli dedi. Taң atқан кезде janagı jesir ayal keldi. Namazdan keyin kelip qarasa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din ikinci halifası Hazreti Umar oturadi. Akıldı, sürdü. Keçinde üyünde baldarına tamak pişirip bergen kişi. Janınдағы adamlar Amiril Müminin dep kayırılıp жатты дағы. İmandılarının жетекçisi. Al кезде бұл ayal bildi da бұл Umar ekenin. Titrep ketті, korkup ketті. Men Umarga uşunday orayı mamile kıldım mı? Umarga uşunday jaman söz ayttım mı dep. Hazreti Umar korkpa. Men seni çakırganın kıyamatqa бұл kalbasın. Kıyamatta Kudayдın астында men sağa жооп berip kalbayın. Baldarыңдын ilatqanıma, senin kavarsız kalganıma meni keçirgin. 600 dirham akça böldü özünün tıyın tıpırdan. 600 dirham akça verdi. Keyin sahabalardı göğe kılıp mınday dedi. Kerek bolsa жазып koygula. Bul ene menden razı jesir. Jetimlerge jeterli tıyın tıpır berdim. Eger kerek bolsa жазган жазуыңарды menin kepinime koşup koygula. Kıyamatta Allah, ey Umar, jetimler emne açka iladı. Emnege jesir baldarını karay almadı dese, Allah men bunu razı kılgadım. O sahabalar göğe bolot degende maga bir eme olsun dedi. Hurmatlı Müslüman tuğan, bular kimdir? Kaydan tarbiye aldı bunday sahabalar? Bugün biz bu hadiste uqtuk. Hadisti kayra kaytalayımın jesirlerge, jetimlerge, kolunda yok miskinlerge jardan berem dep жүрген insanlar Allah yolunda cihatta жүрген siyaktı, tünü namazda kündüz oroza siyaktı dedi. Menin koşnan, senin koşnan. Kede jerdeşim, ayıldaşım açıkalıktan ölüp jatadı. Kede üşüp jatadı. Kebirlerimiz soğukta uktay albay jatadı. Biroq hurmatlı Müslüman bir tuğan, Rabbim Allah, Peygamberim Muhammed, dinim İslam degen insanlar koşnasına iyilik jetse, koşnasına bir bereke kelse, kızgangandan uktay albay çıgat. Bir koşnasına kırsık jetse, jamandık jetse, jırgap ras boldu. Uşunu körüş keregile degendey jırgap jatkanlar var. As-sa'i alal armala wal miskin
kal mujahid awil qaimul layl as-saimun nahar. Sadaqtal habibul Mustafa. Жетим жесирлерге жардам берген, Аллах жолунда жихад кылган сыяктуу, түнү намазда, күндүз орозодо чындыкты айттың, о Мухаммад алейхиссалам. Кандай үммөтүң буга амал кылса. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Тааланын рахматына алсын. Бул Салих бенде Hazreti Abu Hanifa'nın жолдошу. Абу Ханифа менен тижарат кылган, иманга, исламга кызмат кылган Абдулла ибн Мубарак. Абдулла ибн Мубарак деген бул Абу Ханифа биздин мазхаб башчыбыздын жолдошторудан, досторудан, замандаштарыдан bir жылдык тапкан пайдасын жетим жесирлерге, илим алган талабаларга bir жылдык тапкан пайдасын соодасында колунда жок бейбечаралар Алланын үйү болгон кереметтүү Меккеге ажыга алып барчу экен. Bir жыл медресе жетим жесирлерге жардам берүү, bir жыл инсандарды алып ажыга баруу. Ажыга бара турган кези келди. Бирок бул жерде Абдулла ибн Мубарактын окуясын өтүүдөн мурда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде мындай дейт: "Ва иза бакал ятим ихтазza аршур рахман غضبا ونادى الله في أعلى السماوات يا جبرائيل من أبكى اليتيم." Жерде жетим ыйласа, Аллахнын аршы титиреп, Аллах газаптанып: "Ey Cebrail, жерде жетимди ким ыйлатып жатат? Жетим эмне үчүн ыйлап жатат?" дейт. Жерде бир жетим кийимге жетпестен, илимге жетпестен, билимге жетпестен, китепке жетпестен, сенин балаң жеген тамак ашка жетпестен, жерде жетим сумсайып ыйласа, Аллахнын аршы титиреп, Аллах: "Ey Cebrail, жетимди ким ыйлатты?" дейт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам: "Хайрул буют индаллахи байтун фихи ятимун мукрам." Эң жакшы кереметтүү үйлөр, мечитке окшогон Алланын рахматы жааган үй, кайсы үйдө жетим сый урмат көрсө, жетим сыйланган, жетимдин жашы артылган, жетимдин башы сыланган, жетимдин жыты жытталган, жетимге илим билим берилген, жетимге кепилдик алынган үй мечиттерден эч бир айырмасы жок дейт. Алланын рахматы жааган үй болот экен. Бирок биз бүгүн пайгамбардын үммөтү жетимдерге эмне кылып жатабыз? Жетим атасын жоготкон кезде, урматтуу мусулман бир тууган, биз шариатта жок жетилик, кыркылык, үчтүк, жылдык деп жетимдин эсебинен жылкыларды, бодомалды союп, курсагыбызды тойгозуп, жетим мектепке бара элек карызга батып кыйналып калып жатат. Жетимдин акын туура эмес жолдор менен, туура эмес документтер менен, туура эмес ар түрдүү жолдор менен жетимдин акын жеген, жетимдин жерин алып койгон, жетимдин үйүн тартып алган, жетимдин келечегине балта чапканды Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Инналлазина якулуна амвалал ятима зулман, иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира." Жетимдердин хакын зулум менен, туура эмес жол менен жегендер курсагына дозок отуну жептир, алардын бара турган жери дозок дейт. Ислам динибиз бул сөз эмес. Фалсафа, философия же болсо андай мындай деп сөздөн сөз чыгарган жөнөкөй кур сөз эмес. Ислам динибиз акыйда, ишеним, амал кылуу. Абдулла ибн Мубарак эми келейин. Абдулла ибн Мубарак ажыга сапарга аттанып, айылдагы адамдардын жетим жесирде акыбалын көрүп келди. Айылдын четинде таштандында арам өлүп калган тобукту кийимине жашырып алып бара жаткан бир жесирди көрдү. Келип: "О Кудайдын чоорусу, таштандыдан арам өлгөн канаттуудун этин эмне үчүн алып бара жатасың?" Жесир аял ыйлады: "Имам, менин акыбалымды эч ким билбейт. Билесиң, менин канча жетимим бар. Күйөөмдүн каза болгонун билесиңер. Жесирмин. Үйдө балдарга багуу эч нерсе жок. Арам болсо да балдарга кайнатып, курса алардын ашказанына бир жылуу тамак кирсин деген максатта алып баратам." Акыбалын билбеген Абдулла ибн Мубарак ажыга арнаган бардык акчасын жесирге берди. "Жардамым болсун. Бирок бул да Аллах менен биздин арабызда сыр болсун" деди.
Урматтуу мусулман бир тууган. Абдулла ибн Мубарак ажыга барган жок. Бул фарз ажы эмес эле. Бул дайыма ажыга барып жүргөн. Ажыга арнаган акчасын жетимдерди тарбия кылып жаткан жесирге берди. Түшүндө Абдулла ибн Мубарак нурдуу жүздү көрдү. Көз уялган, жүзүнө карай албаган нурдуу инсан келип, "Ассаламу алейкум я Абдулла." "О Абдулла, Аллахтын саламы болсун. Кимсиз? Жүзүңө карай албай жатам. Жүзүң ушундай нурдуу. Мени билген жоксунбу? Абдулланын баласы Мухаммад Расулуллахмын. Аллах хажыңды кабыл кылды" деди. Аллах сенин хажыңды кабыл кылды деди. Жесирге берген жардам. Урматтуу мусулман бир тууган. Негизги тема менен келе жаткан маселе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кайрымдуулук эшигин ачты. Ислам дини үчүн, иман үчүн, жетим жесирлер үчүн жардам берүү үчүн, исламдын келечеги үчүн кайрымдуулук эшигин ачты. Садака, зекет жыйнай баштады. Абдурахман ибн Ауф пайгамбар мындай дейт: Абдурахман ташты тепсе, анын астынан алтын табат эле. Ушундай соодага кыйын киши болгон. Хазрет Усман бар байлыгын алып келип таштады. Ислам үчүн, иман үчүн, мусулмандардын аскери үчүн, мекенди коргоо үчүн, курал жарак үчүн. Абдурахман ибн Ауф малынын байлыгынын жарымын алып келип койду. Пайгамбарыбыз саллаллаху Абдурахман ибн Ауфка карап мындай деди: "Баракаллаху лака фима абқайт." Аллах өзүңө калтырганыңа береке берсин. "Ва ажракал фима атайт." Бергениңе Аллах эселеп соону берсин. Бергениңе соону берсин, калдырганыңа берекесин берсин. Мусулмандар ар ким кайрымдуулук кылып жатат, жетим жесирлер үчүн. Исламдын келечеги үчүн. Ва иза биражул минал муслимин фалам яжмау шай'ан. Мусулмандардын арасында бирөө мен да пайгамбардын аткарган, пайгамбар жыйнаган тыйын тыпырга бир нерсе берсем деди. Бирок үйүндө эч нерсе таппайт. Бере турган эч нерсеси жок. Фазахаба вастажара нафсах. Барды да өзүнү бирөөгө кызматка арнады. Мардикер болду, бирөөгө кызмат кылды. Би'ам я'мал би бa'дын нас. Ал адамга иштеди, бул адамга акыга эмне алат? Канча акча алат? Урматтуу мусулман бир тон хафната имне шаир, 2 уч, 2 кап арпа үчүн. Кечке иштейин, мага ушундай арпа бересиз. Болгону 1 килограмм жетеби, жетпеби, жарым килограммы. Фажа бихдахум илал хабибу Мухаммад хафна мин аш-шаир. Кечинде бир учун бала чакасына кайнатып атала кылгыла, экинчи учун пайгамбардын жанына: "Я Расулаллах, диндин келечеги үчүн, Курандын, исламдын келечеги үчүн кайрымдуулук жыйнадың. Кечке иштеп тапканым ушул, шуну да кабыл ал" деди. Мунафыктар баягы 17 аты жазылгандар элдин катарында отурат. Факалы Абдурахман ибн Ауф лам яқсид бисадака вajha Аллах. Эмне дешти? Абдурахман малынын жарымын алып келди, бул Кудай үчүн эмес, Кудайдын ыраазылыгы үчүн эмес. Бул эл көрсүн кылды, рия кылды. Абдурахмандыкы показуха болду деди. Иннама касыда биха рия, бул эл көрсүн, кожа көрсүн үчүн малынын жарымын алып келди деди. Факал ал-факир, жана бечаранчы, ал болгону 2 уч арпа бирөөсүн алып келген. Кала Аби Акил деген. Аби Акил: "Халаллах фи хажат ила хафна шаир." Кудай Таала сенин 1 уч арпаңа муктажбы деди. Бергендеге да сүйлөйт, бербегенде да. Бүгүн биздин инсандар да ушундай да. Бунун 1 уч арпасына Кудай эмне кажети бар экен? Манабыга ким койду деди. Аюхас саалук деди, тилемчи. Өзүң жумуш таппай жүрөсүң. Бала бакпай, бала багалбай жүрөсүң. Тилемчилик менен жүргөн болгону 1 уч арпаңды кара деди. Эмне болду билесиздер, урматтуу мусулман бир тууган? Пайгамбарга бир салават. Жабраил алейхиссалам келди. Жабраил алейхиссалам келип Тавба сүрөсүнөн бул аяттарды алып келди. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Аллазина ялмизуна мутаввиина минал муъминина фис-садакат. Аллазина, ал отурган мунафыктар, Кудай жолунда кылган кайрымдуулуктарды тили менен, ишарат менен шылдыңдагандар. Валлазина ла яжидун илла жухдахум. Ал кайрымдуулук кылган адам
özünün işiden başka, hareketinden başka hiç nersesi yok. Feyesharuna minhum. Alardı şıldыңdadı münafıklar. Sahirallahu minhum. Allah alardı şermende kılsın. Allah bulardı şıldыңdaydı. Ve lehum azabun alim. Al beçaralardı şıldыңdagandарға Allah'ın katı azabı var. İstagfir lehum ev la testagfir lehum. Ey Muhammed, sen bu münafıklarga, iki cüzülerge Kudaydan keçirim surasan da, keçirim surabasan da, in testagfir lehum 70 marratan. Eğer Kuday Taala'dan 70 jolu Kudayın bulardı keçir desen de, felen yagfirallahu lehum. Allah bulardı hiç kaçan keçirmeydi. Zalika bi ennehum kafaru billah. Sebebalar Allah'a küfür keltirdi. Allah'a işengen yok. Ve Rasulih peygamberga da işengen joklar. Vallahu la yahdil kavmel fasiqin. Allah fasık bolgon dinde tayık bolgonlarga hiç kaçan iyilik berбейт dedi. Hurmatly musulman bir tuğanım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi kudside mınday deydi. Hadisi kudsi manisi Allah'dan, sözü peygamberden, Kur'an'dan keyingi turgan nerse. Hadisi kudside Allah Taala'nın bendelerge meyrimdүүлүгүдөн, boorikerdүүлүгүдөн Allah Taala mınday deydi. Kıyamet gününde. Ya İbn Adam, o adam balası. Mağa da sizge de Allah unutup kayırlar kıyamatta. Ya İbn Adam, maridtu felem ta'udni. Bendem, o adamdın balası. Men oğrudum deydi Allah. Meni kavaralgan joksun deydi. Kala ben deydi, ya Rab, keyfe a'uduka ve ente Rabbul İzze. Sen kudretli alamdın jaratıcısın. Kanday seni men kavaralam, kanday sen oğruysun. Fayaqul Allah aytat, ama alimte enne abdi fulan marida felem ta'udhu. Bilbedin mi palançı degen bendem ayılından, jeriңден, жердешиңден oğrudu sen kavaralgan joksun. Walaw uttahu lawajadtani indah. Eger oşo oğrugan bendeni barıp kavaralsaң, men oşol jerden tapmaksın deydi. Men oşol jerdelem. Ve yaqul Allah aytat, ya İbn Adam, o adam balası. İstat'amtuka felem tut'imni. Tamak suradım. Tamak bergen joksun. Fayaqul keyfe ut'imuka ve ente Rabbul İzze. Ben de ey Rabbim kantıp sağa tamak vermekmin. Rızkı jaratıcı sen bolsoň. Fayaqul Allah aytat, ama alimte enne abdi fulan istat'amaka felem tut'imhu. Bilbeysin mi palançı bende kursağı açtıktan senden tamak surap geldi. Bergen joksun. Ama alimt bilbeybedin. Enneke lev at'amtehu levecette zalika indi. Eğer oşa tamaktı bersen, tamak bergen soğuğundu kayrınıl menden tapmaksın deydi. Ve yakul Allah Teala aytat, ya İbn Adam, o adam balası, istasqaytuka felem tasqini. Su suradım, su gargan joksun. Feyakul ya Rab, ben de aytat, ey Rabbim, ve keyfe asqika ve ente Rabbul İzze. Kantıp men sağa su bermekmin. Sudu jaratkan sensin. Alamdın eesi sensin. Fayaqul Allah aytat, ama alimte enne abdi fulanan istasqaka felem tasqihi. Palançı bende su suradı, kıynaldı susadı, su gargan joksun. Walaw saqaytahu lawajadta zalika indi. Eger oşa bendege su berseň anı menden tapmaksın deydi. Hurmatly musulman bir tuğandarım. Bötön elde, bötön jerde жүрgön, Moskvada ata enemdi, bala çakamdı bagayın dep жүрgön bizdin bir tuğan mekendeşlerimiz var. Ötkönde bizdegi kırsıktan keyin uşul meçitke kelgen baldarыбыз jaratkan Allah Taala ошол Moskvada jana başka bötön elde iştep жүрgön baldarыбызга Allah Taala iyilik bersin. Yüreklerine bekem iman bersin. Asman жерден kelgen apatlardan saktasın. Adaldan rızkı berip rızkılarına bereke versin. Moskvadagı baldarыбыз bizdin şagirtlerimiz ошол жерде bir gana iştep жүрбөсөн daima Cumasına 2 jolu 3 jolu kelip Borborduk meçitin janında muftiyatın ökülçülüğünde sabak alıp aldı 5-6 para Kur'an jattap. İman İslam'da bekem turgan jigitler var. Keçe maga telefon çalıp, ustazım Kırgızstandagı kaygını janagı bolgon kırsı tukkan kezde bizdin da kavurgabız kayıştı. Dostlarыбыз menen namazdan keyin 400 000 rubl akça jıynadık. Oşonu kerektүү жерге татыктуу жетим жесирлерге ошол жерде кырсыктагы адамдарга жеткизип койсоңуз деп бүгүн жөнөтүптүр, бирөөнүн атына келиптир. Кудайым буйрса биз тактап туруп керектүү жерине жеткизебиз. Өткөн жумада биздин мечитибизде да Таштемир дамылла жарыя кылганбы 129.306
336 сом жиналған екен. Бізден шаардық қазиятқа алып барып тапшырып тұр. Жаратқан Аллах табарак ва таала бергендерге берекесін берсін. Ушул минбардан түшүүдөн мурда жаратканга жалбар дуа кыларым. Амин. Насалука я Рабб. О жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым. Элибизге бекем иман бер. Имандын берекеси менен элибизди асман жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактагын. Элиден алыс болса да, эл үчүн күйүп, өздөрү мусафир кыйналып жүрсө да, ушу элдин кайгырып жаткан кезде биз да артта калбайлы, алыста калбайлы деп, эл үчүн bir jardamın jönötkön baldarыбызды Аллахым асман жерден келген апаттардан, жаман кырсыктардан, жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн сактасын. Алардын катарында биздин мечитибизде да кайрымдуулук кылган инсандарга Аллах Таала берекесин берсин. Жараткан Аллах табарак ва таала ким bir жакшылык кылса 10 эсе кылып, кээде bir жакшылыгыңды 700 жана андан да көбүрөөк кылып берем дейт Аллах Таала. Бергендерге көптөгөн берекесин берген болсун. Ва саллаллаху тааля ала хайр халқи Мухаммади ва ала алихи ва асхаби ажмаин би рахматика я архамар рахим.